Uz podršku oklopnih vozila sa zemlje, ukrajinska vojska započela je novi vazdušni napad na predgrađe Slavjanska. Nacionalna garda Ukrajine saopštila je da su njene snage u Lugansku, gradu na istoku zemlje, napustile jedan kontrolni punkt, pošto im je ponestalo municije nakon 10-časovnih borbi sa proruskim aktivistima. Borbe na istoku Ukrajine su eskalirale posle predsjedničkih izbora održanih 25. maja, na kojima je pobedu odneo magnat Petro Porošenko. Više stotina pobunjenika u ponedeljak pokrenulo je ofanzivu na baze ukrajinske vojske u predgrađu Luganska. U međuvremenu predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine Barack Obama i Petro Porošenko sastali su se u Varšavi, čime je američki predsjednik, kako je rekao, pokazao podršku svoje zemlje ukrajinskim nastojanjima u određivanju svoje budućnosti. Inače, lideri 7 najrazvijenijih zemalja sveta okupit će se večeras na dvodnevnom samitu u Briselu, a glavna tema će biti odnosi sa Rusijom i ukrajinska kriza.